ngayo phakathi emsebenzini. Mali bonke ikhona inkosi. Umntana wakhe wayesokola kakhulu esikolweni. This year, about 2 months back. Nokusisi uyakhala nje sibuza uba ukhayela ntoni. Hey, kuye phana buza uba awusoka okay kulela. Ari ngona ka matso hayi asothile. Ngake arthritis or something. Lithi okay so intolo yenzileyo. Athi ngiyabila abantwini. Dile abantwini laphi. Abantwini laphi. Akangenzakali umntana. Mama watheka. Yavela la hlaya ngini ngoba yaswa uthi intolo thule kulomuntu. Mali bonke ikhama lenkosi. Bayi ngale ndathi kuye una ngaphinda lakho. Wathi una 13 years. That's okay. That's upheka nomuntu osebenza nomama wakho esikole lapha emsebenzini. Wathi okay. That's intoni ngakho. Uthi kubuhlungu emzimbeni wami izandla zami asasebenzi ngempela esikole la khona ngibaba elizothi phela ama-exam. Makabonga usiphatheka. That's hayi suka la yibona ba yikho lento. Manje bonke ikhama lenkosi. That's okay ke ngifuna nje ukuthandazela. Uzawubamba yonke le ndawo ebuhlungu apha kuwe. Wathi okay. Athandaza. Baba wethu semazulwini. Ekhaya uthembisile ke bawo. Wathi sizawubiza ngegama lakho bazaphola. Amen. Akhalimela ngegama lakho Yesu. Kalibizo lakho Yesu. Kazi Yesu. Athi walathi hayi. Mtshana uzoba hayi Jeff. Wathi thank you so much. Amen. Xa nithi avela ngapha ase ngathi baphelile ama-security alihleka pha. Ngele ndoda into mina hlelwa zingqondo. Yo, yathi bathi koma bayazi. Abayazi. Baba. Amen. Abayazi. Amen. Abayazi. Mama khona namoba akathembi naye. Ake ukubona ngawugulo ufuna kuba into yenze apha kuwe. Mali bonke ikhama lenkosi. Hayi wahleka umfama kwathe kyalebo. Amnike phone. Wathi abakathi konke ngicela wayema offing for 4 days. Ayebuya Friday yakhona. Wathi him yo Musa. Ngwana ka ufundile. Amen. Uyamangaliza Yesu. Awukholwa. Yenze. Uthina bakuthi wathi ngizakunika ngegama lika Jesu. Phakama uhambe. Amen. Kulelesa lokwe. Amen. Hayi ngibona kimekhatheni. Amen. Akele uyithilisa. Ngizona lebo matamurela. Amen. Ngilebo matamurela. Amen. Haba kwemurela. Amen. Yesu ajensela kisukura hahoni. Amen. Ngilekule barate ha. Amen. Ngikile bona diklo chaka barate ha. Amen. Ngikile kaemana mudaumole. Amen. Afika shebele bana bana na baeta. Amen. Mute Yesu. Amen. Oya halalela. Amen. Kuna libata Yesu. Amen. Kama shebela. Kauka imnazi twelizwa kibana bana. Amen. Mwana Yesu abokwe. Kana bwana kisibili unapenda. Amen. Akisibili nibilele kitwelini. Amen. Auto ula watelu kitapeda. Mutwali udabana bakete. Amen. Kauba nakele yagabe. Ribali wa kimu. Amen. Alishumaye na mtu. Aliute mtu. Ribe Fatima ribe ni hotele. Amen. Taro kimoko. Amen. Akekele kwa kitleke. Amen. Kela. Kama sana. Amen. Ashtabe tamu na Yesu. Amen. Umute Yesu. Amen. Yesu atesema karaka. Amen. Alifika bona haitego bona. Unabineka na hapi hande kama ukonga. Amen. Umute Yesu aharake. Amen. Yesu ahanje bana kibashende. Ngene hey. Pinane gitari. Inele habari amkela lu habalo. Ubone tendele ngene uhiona. Itatarafu. Oh God. Wakilekea hata pina. Kumuke Yesu. Akiwa ubaba amkela lu habalo bari. Kumuke Yesu. Utene kikilendena. Uzoti pinene ile. Nani ajai hamisha. Usiuki ya roho jinapi. Mara yeye na ile. Utwa mwela muha. Kumuke Yesu. Yesu. Yesu unati mto. Yaba unati katumha. Unati hata kashiru. Dunia ya mkela baba.
laphi umuntu leso bahlalela ngikole ngowakuphilo ngikole ngowakuphilo bese ukuphila batasinyana kahle njena yamnathi aho bathola lo kusiwa babaria lele ngumthelele ngibona ukufana kubani isana ngapela nje ukufela hanyani hawu usheba isenzela ngalawo bayo ikisenzela ngoba hawu ngalawo mukalele seno site ari kwela fe mane kitama kile mo bakhele ndena kitama kile mo ngitete mdimu kitama kile ngitete mo kile mo ngitete mdimu hoko ngitete mhawu hoko ngitete mhawu ine laki bakulela kile naga tugamba na saba kulela ma phaya ngoma kana una phaya ngoma tahanda phaya ngoma mwana mnyani ubabela maso bona moeki mutie umuke Yesu afuke huena bona ikawu watutubana out moya wao wakutubana umuke Yesu uya hona tahabu kiemiso kitako yuka tabinelina una sadalina kama mtomu ridu ote maka situile fasi jwa itisi yabuna ikuvuswa namhlanje abemangcwele ngegama lomvukeli wethu Yesu Kristu abemangcwele ngizophakamisa amandla kaThixo ngizobonga amandla kaThixo abemangcwele ndisanganyazela amen kodwa kumandi kumthemba kuYehova kumandi kuhlala kuYehova kulela uThixo loletha lecawe ekhaya abangcwele phona bani abemangcwele ngithi uThixo ampha amandla utata wethu umfundisi the family yakhe kungakunjalo amele ayiphephisa indlela kwinto zonke abemangcwele ukhula senzela khona ngoNkulunkulu amnyumbileyo wamzisa bekhaya labangcwele abemangcwele yithi bangcwele ndingqamele lento bangcwele kumandi ukusebenzela uNkulunkulu bendisithi kanti klina nalapha ecaweni mane ndibeka abantwana bandibeke zonke iingxaki zam bangcwele kanti klina apha eofisini lithixo ndicela uvula izandla zam into zam ngoba bebezithathiwe zisebenza abemangcwele nabantwana bandityala okuhle bona kwifemeli abemangcwele ngolwesithathu leve ephelile abemangcwele unomlungu wamandimsebenza ukuya phesheya wengesi abemangcwele akabhatali uyaleleza abemangcwele abemangcwele ithonga uya phesheya
amandla amen amandla kaThixo amen uba uThixo umthathile wandekaphi amen yonke isisho ukuthi alipheli igama alikho elinye igama amen igama lesilo lonke likhululayo amen alikhomba abantu amen achaphamu amen uba uThixo undenzele ntoni amen igama lakhe likhulule njani amen abathandekayo bekungena bambuninzi bona amen ngaqala ngoba sesikolweni amen ngikhumbula ngisathanda ukuya esikolweni amen asiba eklasini vele hayi yavuma ngiyaphapha amen ngithanda isizandla xa kuthiwa kubuzwa ama-answer kuthiwa hey answer ithini phakamise ngifumane right amen yebo uqala ngixesha hayi manje ngiqala kuphatha inhloko amen mangena amalesini eklasini mina mame andiva kwanto amen yakuba uthisha uyathetha qha angikwazi ukufocus amen le nhloko amen xa kukhuluma uthisha hayi ndiva right xa ngena omnye hayi yabuya amen hayi lo Thixo mkhulu amen asendisho hayi ngithetha ngiyambithi Thixo ngiphatha inhloko esikolweni amen ngicela umkhulule amen hayi wamkhulula njani Thixo ngoba usendakwazi ukufocus eklasini amen yona futhi amen yena ke ngisuka phayini intombi ngihlala khona last year amen uma nebegula kakhulu ngibona umama ngathi uzongishiya kulomhlaba amen ngizosala ndodwa amen bona nani mkhonzi Thixo qha ukuthi alazo ukwenza ngona amen bathandekayo lani na iBhayibheli ngiyifunda ndive imithetho ndilandela amen abathandekayo kandi yabona uThixo uzisa apha ngesibongo bathandekayo ngoba namcela nathi Thixo cela ukhuphe kule ndawo amen ngoba benibona ba hayi mama azongishiya amen bephethe isifo senhliziyo amen engene ephuma esibhedlela amen bengene ephuma like ngeveki neveki amen behlezi sesibhedlela amen ngibe ngasengiqala ukuthandaza amen ngiqala ukuthandaza amen ngiyafika phaya amen nathi Thixo ngoyaziyo amen nathi nguwe Thixo oyaziyo amen ngicela ukhuphe kule ndawo amen Thixo walikhupha amen anasenimbulela yena wanzisa apha amen hayi xa senifika kule nkonzo kuyaphothwa kumnandi amen nathi anifati zaJulayi ngathi anifati zaJulayi lase amen xa nifika ndiyabona kuyaphothwa kumnandi amen yakutha khona ezandleni amen andasendibajoyina imamela uba kuthiwane amen hayi wasekufika ixesha lokuba sithandaze wathi utata sithandaze amen befuna le ngoma ethi hayi nakhona ndiyile amen hayi wathi masiqine ngamadolo sithandaze amen anaseniguqa lithi Thixo uyamazi mama waphethe isifo senhliziyo amen hayi Thixo nguwe wena uzomkhululayo amen amen akhona xa sifika endlini wayesibhedlela wayeklinika umama amen xa ufika eklinika baxela uba hayi zange yabakhona loo nto amen yasenimangala nangakanjani amen yabona abantu babe Thixo mkhulu amen uphikisana kwizinto ongazazi amen sibona nje kulaa ndawo hayi bayedlala imithi bona bayikhangela bayenza amen kodwa apha ndathi Thixo uzolikhusela ngoba wanzisa kule ndawo amen wathi ndingene kule ndawo ikhonze amen yoba angeke ngize lahle kukhona amen abathandekayo nami yatsho amen ukuthi hlala kulo Thixo amen ungamjikeli amen ngoba ndiyatsho nami yabona umama waphilisa amadoktha bathi abayazi bonke amen bathi ayifumaneki amen bona ngelo xesha siphaya bathi khona amen ngibona nami ba uyaphela ngoku amen Solandela Jesu Solandela yonke indawo Solandela Jesu lapho ekhona Solandela
Sawuya elizweni likaThixo. Sibuthixo uthini namhlanje phakathi kwethu. Makabonge uYesu bathandekayo. Uyaqala ungena ngalapha namhlanje uvuye emoyeni wakho. Thixo ndifikile apho bendibhalele khona. Nami yami indaba namhlanje iviwe nguwe. Uzawundilungiselela. Lo Yesu walapha akakhathali ingxaki yakho ingakanani bathandekayo. Amen. Khathale bekugcwalise iminyaka. Awufuna ngabantu akwena nithethisana. Ongena ngalamnyango uThixo ulungisa yonke la nto. Sibone khona kubhuti wakho kudala ungasathethi naye. Uzibuze bawuqelwe ngubani mlomo wengcwele wamkelekela. Makabonge uYesu bathandekayo. Khamba uvani nabantu akwenu konke. Family xabeni thesa. Kodwa xa ungena kule ntente ubone belifonela. Ungayazi bayintoni ingxaki. Unomoya wengcwele ohamba yonke indawo. Makabonge uYesu bathandekayo. Kwenzeka ungena ngalamnyango makuphele nje ntoni ubuwena. Kuphele ntoni ubuwena. Lethi kuphele ukwenza ngokuthi makabonge uYesu bathandekayo. Thixo kanosebenza ngawe xa ugcwele ubuwena. Makuphume ntoni makufe wena kuphile bani. Makabonge uYesu bathandekayo. Uma ugcwele ubuwena xa ungena ngala gate uzawujika nobuwena umoya ungcwele ushiye kule ntente. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Ivangela i-act. Lethi i-act ivangela uzawusengxakini. Ngoba i-scripts asilibala ngenye imini. Yabona i-actors bayithiveni nyani. Banencwadi abazinikwayo phaa ebazifundayo phaa sescript. Funeka bakhulule sascript na uthenda namntu elithanayo. Lethu libala iscript sengxakini. Sathana uzawufumana. Amen. Ivangela ithwani? Ayi-act ivangela. Bayiphume phi? Phakathi. Makabonge uYesu bathandekayo. Bayiphume ngaphakathi. Makabonge uJesu bangcwele. Lethu i-act le ndaba amadimoni azakuhleka. Abone uba le light ephaa kule ntente ayikho apha kuyo. Ngoba le nto uSathane akayifunda uyibona le nto. Le phala pha ngidiliwe kwancane ungafuna le nto. Yathi mayibe. Ngoba ifunda uThixo. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Basibanga ukuthi mayibe. Makabonge uYesu bathandekayo. Yakophelekisa abantu fika phaa kwagcwele metro igcwele yonke istrata netraka uthula le nto. Dala ngakiwe Thixo akajonga. Amen. Acha ngafundisa umsebenzini bamfundisa ngifona lapha thatha ugcwele itraka apho ngathi abantu akwenzanga ngamapolisa. Wandile itraka le nto ndilinde. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Wonke umuntu wenda mkhwazi uThixo ndalithi Thixo
nguwomisa la ntende xa ndifika mandifike ubonakale uba nguxa ndifika ndiphele uba ndingafiki nokufika ngapha zokusheka imoto eyi-1 elinde nje mna qha uba izondinika iripoti yamapolisa yangalo mapolisa aya-arrange ne-meeting uba kude kube khona uxolo phambi kwam nokhansila wale ndawo. Ameni. Ameni. Namhlanje ukhansila sivana kakhulu. Behamba uxonga le ntente ukhansila basenandaba ukuthetha namhlanje. Abanye ngabe ndikhonza lapha enkukweni. Bantu bezofotha apha le ntente bakuthunyela bakukhansila. Kuthiwa sifamba usithathela abantu. Ngabantu ndifike besela utywala lapha lapha. Ndifike besela utywala abanye wena ndinto. Olifawa zikhona ndithi. Ngathi nje uYesu uyakhulula. Nalandela uYesu okhululayo qha. Amen. Kambe ndibe bantu tsaweni. Ngimisa intente ngomqayana. Akukho ngaxoxwa ndibashumela lapha ezitratweni. Mina ndimententeni qha. Ngathi uYesu uyakhulula. Ezindlini zenu lafika ilizwi lami lalitsala nezintenteni. Ngakho uYesu bathandekayo. Amen. Lentente kuphela nesixeko kule ntente uyazishumayela yona. Amen. Masiyeni pha kuNehemiya chapter 2. Safunda 17 no-18. uNehemiya abangayazi iBhayibhile iTestament endala. Abangafundi iBhayibhile abantu bangafacebook nonantsika neTikTok apha evekini. Nehemiya Testament endala. Wawulali izwi lakho. Sesiza kulima ekuseni nje. Siya. Egameni lenkosi. Siya. Bawuthetha umntana wakho ummisile kule ndawo. Simamele ke ndlebe zamoya. Egameni lenkosi. Uthethe ngethixo. Thethe kuvakale ngolungcwele. Siya. Nabandlebe ezikhuni zongafuna ukuvizula kubalingwe thixo. Siya. Egameni lenkosi. Yeah. Awuthatha indawo nje uthixo. Yes. In Jesus name. Amen. Amen. Isinethuka namhlanje safumana kuncwadi kaNehemiya chapter 2. Isihloko sithi uNehemiya uya eYerusalem ngemvume ka-Artashasta azihlole indoda. Verse 17. Ndathi kubo, niyabona ububi esikubo, ukuba iYerusalem ilinquwa namasango ayo atshiswe ngomlilo. Yizani sakhe udonga lweYerusalem, singabi sabalungekivu. Ndabaxelela ukulunga kwesandla soThixo wam phezu kwam, ngamazwi okumkani awawathethayo kum. Bathi, masisuke sakhe, bazomeleza izandla zabo ukwenza lo msebenzi ulungileyo. Amen. Singapha singweka singapha singweka singapha singweka zizonos ewe izonos hallelujah singapha singweka singapha singweka singapha singweka zizonos ewe izonos Amen.
izandla zakhe indoda zaseJerusalem, izandla zakhe indoda zaseJerusalem. Amen. Kutsho uNehemiya kumadoda ahlala nawo okhaya bakhe uthi ndivile indoda zaseJerusalem zidilikile, amangcwaba aguma iinkunzi zenkomo, izani ke ngoku sekheli iJerusalem. Makabonge Yesu bathandekayo. Kule ntente ndifuna abantu abazokwakha. Amen. Ngoba uzaba kwakha uyaniphazamisa. Uyaphazamisa umoya kaThixo. Uba une-agenda yakho ezisekele ndawo namhlanje it must be your last day unyathela kule nto. Andibafuna abantu abazizela usathane ezingulelo. Ndifuna abantu abazothini? Abazokwakha indoda yaseJerusalem. Amen. Makabonge Yesu bathandekayo. Ngoba uqala ibandla phansi ayondlwane yanetha. Yondlwane yanetha mntakamdisho. Makabonge Yesu bathandekayo. Ukushumayeza abantu bakholelwe bethethayo yondlwane yanetha. Makabonge Yesu bathandekayo. Amen. Mina ndifuna omnye phakathi kwenu ozawubiwa nguSathane. Makabonge Yesu bathandekayo. Amen. Abantu basebabili basebathathu akabikho ba. Ngoba yonke lula ukashiywa siqhela uzenza. Alandele uThixo. Makabonge Yesu bathandekayo. Kunamabandla kule phalapha kawana ba. Kodwa iminyaka ekhona ngoba yonke lula. Amen. Ukuba abantu bayiyela into zabo balandele uThixo. Into ebangibandla likhule umoya kaThixo. Lethu ngabikho kaThixo liba empty. Amen. Makabonge Yesu bathandekayo. Ngoba uThixo obiza abantu bakhe ezobenzela izinto abazifuna kuye. Amen. Makabonge Yesu bathandekayo. Amen. Izandla zakhe indoda yaseJerusalem. Ubezibona into ba apha kule ntente awuzelanga kwakha uzele ezinye izinto le ntente ayifanelanga. Makabonge uThixo bathandekayo. Amen. Ubuyazi injongo yakho kule ntente awuzange kwakhela bandla lekhaya abangcwele uzele into ezeleyo le ntente irongo for wena. Ngoba God will expose you. Amen. Thixo uzakukhila. Amen. Makabonge Yesu bathandekayo. And umkhilo nguThixo ayonto enhle. Ngoba uThixo akacengi behlo abantu. Ukukhila noma yiphi indlela uThixo akukhila. Kuba nobe engazange ngomveni. Ebenzela abafundi phasela. Xa kule ndawo obakwenze khawujonga nomqamlezo kaKristu. Ungajongi esininzi. Ungabe nejobi kule nkonzo. Ungabe negroups ngegroups okokanazo. Iindaba zobuqobo. Ngoba uzawulahlekwa imbewu kaThixo. Ihloka imbewu kaThixo. Amen. Makabonge uJesu bathandekayo. Masambe, so
Let's praise the Lord. Come along. Come along. Come along. Come along. Let's praise the Lord. Come along. Let's praise the Lord. Come along. Let's praise the Lord. Come along. Come along. Come along. Come along. Let's praise the Lord. Come along. Let's praise the Lord. Who ya see? Yunto mucha. Who ya see? Yunto mucha. Who ya see? Yunto mucha. Amen. Ethokoza lapho ephethuzela uphaya kodwa izandla sakhe. Indawo yaseJerusalem. Zuzulibele izindaba yaphala lomzwa. Yaphala lomzwa. Ulibele izindaba. Ngakho uYesu wathanda. Kwakunengoma yathi wena noziyo uyashika livangeli. Isayazi ngoma. Yathi ashiywa livangeli. Into ayishiye Yesu nathi emhlabeni inye ligama lakhe. Ayikho into bathatha. Eziliwe. Ezioil umthatha. Ezidyo umthatha. Ezifoto befundisela umthatha. Ezikhalenda umthatha. Yona lapha isatanism. Sasho lento enye legama. Gama lika Jesu. Lalo kukhona sethi alikho eligama. Esibele kusindiswa ngalo livela mase. Ekuqaqambela kalaqasha. Amen. Alikho eligama. Ekumele basithole phansi kwayo ligama lika Yesu. Amen. Bonza kunika ithuba. Ngika ufana. Uyeka sibaka. Umfamo yena mrena Jesu. Uzokwamukela umoya ongcwele. Umthetheleli. Amen. Manje bani umthetheleli ufana nathi. Ungaxoxi manje. Uxoxelwe. Bene lo yengala engozeni. Ezumoya ongcwele. Bene doctor ngalalo lapha ngaphakathi kwakho. Awuvika ukuthi ngegama lika Yesu. Umoya ngimenhloko ngegama lika Jesu. Yena ukhubeka uve konke phethe ukuthi ngegama lika Jesu. Wena mathathu uyela ngidibana. Ngobone igama lika Yesu. Lo Yesu wazobhala ngakuye kuphela. Ngobone igama lika Yesu. Amen. Lo Yesu njalo bathandekayo. Haleluya. Baba umntana ufona lapha izolo elithathu umntana ongixakela endlini. Moya umntana. Yakhala efonini. Baba uYesu bathandekayo. Bemva khaya ukuthi wawa la mntana wabe ubuthonga la. Xa evuka la moya uvuka sonomsindo ngo. Uqala phansi la moya. Amen. Ngidaya lo mama. La mabona msindo ngalavu esendlile. Hamba ulala la mntana. Lande kwaziwe ukuphupha la libe mhlupha. La moya umntana bathandekayo. Amen. Amen bangcwele. Ngathi ligama lika Yesu. Kwesifoni zenu. Lobe ne recorder xa ithanda into seninzi. Lobe nengqaka udlale la video umamela. Thuli bala kubuka nokusoba mpha efonini yakho. Amen. Athothi ngomna ngomzalwane. Ngakho uYesu bathandekayo. Thothi ngomna mntana ndisho. Amen. Thothi ngomna ifoto. Uba unayo yakho zenzele wena. Ayidibananga nami. Umthandaza abantu record abasethandaza abantu record. Lokho lokho sebona umthwele umthandazo cha. Amamele ngakuthandaza. Ikhalanye. Amen. Akhuleke umntana kaThixo bathandekayo. Ngakho uYesu bangcwele. Ivangeli njalo. Ayifuni mix masala ivangeli. Lomoya ongcwele ngumoya osensitive kakhulu. Awuzifuni izinto ezifakelwayo ezabantu. Uba ngafaka ioil lapha lapho uThixo ngelo xesha bathandekayo. Nawugcwala amaninzi ofanele impha kodwa umoya aqungekho. Ngakho uYesu bathandekayo. Lizokhutuzwa cha nifuna imali. Njengalantsawa eyathutha bese yasemali yazi bosabanye bendina yapha kuyo. Anika naye abanye bakulantsawa. Akinti? Mwana mfundisi ngama lakhe. Akabizaka ndibuzele. Kalau bantu bapa nalo ngalo befundisi. Amen. Nalo namagqirha apho njalo ehlala apha ngagcola amagqirha niyamaza nithi? Ngubani? Nango akabizwanga ndimnandi.
uyesu bathandeka amen alifuna ukudlala iyani bazaqapha ubani ufuna ukuziphophulayo nansikele ifanele kodwa xa ufuna ukudlala isafuna ukunika amalaphi namanzi iyani bazaqapha ngasafuna ukuzamba iyani bazaqapha kodwa ufuna nxa sawufana bephambi koThixo hlala lapha endlini makabonge uyesu bathandeka amen makabonge uyesu bagcwele izawuthi ngoba zawuhamba wena wedwa sabela uyabiza ukhawuleza uze ngaphambili uzokwamukela uyesu lithuba lakho ngokuba uyendawo uyesu ngamamukela makabonge uyesu bathandekayo uyesu batata nawumamukela kuyeka nokukhuthuza olesihlanu nawurholela emsebenzini uthi nkosikazi nokukhuthuze yaphela la sokwamukela uyesu ngoba bacinga yaphela kunotata abashedi bana bakhuthuze badlala amahashi nakaxesha makabonge uyesu bathandekayo sokwamukela uyesu wasijalo esitsha amen phela umoya wokuwina apha kuwe hleli ufuna ukuwina makabonge uyesu bathandekayo hleli ufuna ukubuzana abantu ne-UK 49 makabonge uyesu bagcwele ngoba ngabasadlala umtshana phakamisana izandla yanibona kule khona phakamisana phakamisa bana awuqoka umoya kathina amen makabonge uyesu bagcwele inhlanzo kumalini pha emtshaneni mani 21 amen umthakazi mani namba bani ba umako uthi umthakazi bani ngo-19 ngiyeva amen makabonge uyesu bathandekayo ngoba utshoka ingoma uthi wahamba nathi wabizwa sabela uyabizwa uze ngaphambili wamkela uyesu amen
Hallelujah.
nina amaXhosa isho njalo lezo amen Yesu Marusi yonke imihla ngakho uthi bathandeka asiphakuse izandla ningawavala amehlo wawudikhulile bonke ababalele phansi ngegama likaJesu baba uthulumana ngegama likaJesu bayenze incaphulo nabo bachukumise umoya ongcwele moya amadimoni amafunyana amagqigqothokoza yonke umoya omnyama ngegama likaJesu yonke umoya amashwa moya intlupheko Gazi likaJesu khona mama wangakaki ngibeka isandla apha keza papa mama wacha isizana papa mama kasondela uyafika la Gazi likaJesu uphathe kulondawo uba unetreatment high blood swekile awunaphathe kulondawo ngegama likaJesu uba uthi chronic medication bengisanga phezulu zakho chronic medication ngamanye walanda ngane clinic inabantu abakadwa nedate njalo bengisanga phezulu Gazi likaJesu Besanga pa mama ngolo Masibali ngabonyana ngekafuna ngolo beka Gazi likaJesu Omama mzazi ngalomntana akangazokala uzoseba lantana omama zalungu ngalomntana omama nobani bangaphi ngizonqonga lomntana sukani bandana bamsukani awungani ngoma ngomngeni phakathi phambili ngizosela lantana thina indlela zonke lezondaba lalela phasandle Gazi likaJesu ngegama likaJesu Bengisandla nomama apha kuchapha ngapha isandla Gazi likaJesu ayike ndiyabulela abantu abambethi mphawe bayathangwa wamba nomkhosi omninji lo manje uzena lapha lapha uzena noma wala lapha ya nomkhosi abana wona omsobosana yawo ngokuzakhoda lawo Gazi likaJesu Ngegama likaJesu haya nina ulapha baba sobe tu nalapha Bumana ake ngiyabona ngikafika lento nenzela ngosaza kuba xa sazi bayichebe likhona ngimzisa umntana ngokwelo uzophila la siyabana yakhonza ngalo Yesu ningangqali kapha konzweni ukuthi kanikeza yini Jabe 19 leve kasiyakwe amen baba bonke Yesu bathandekayo ubani ziphethe ifoni ngapha nehlala izena abantu baza nawo mama lizana bani mama lisizela mama uyebeni lesikwamhlongo kanene nibathwala ividiyo zenkonzo ezenkhale mabuzo siyabani lo mntana emthumele ividiyo pha ekhaya abeke ividiyo pha kuyi athandaze makabonke Yesu bathandekayo azokhululeka
Hayi ke ngoba sivalele bangcwele. Lena ngoba kumele uthembile sengazi ngiyajuma la manje. Ngoba izandla zena umbana ukapha ezandleni uzanithi. Uyabona ukukhathela. Le yethu yenza abantu abangenanto abafana nathi. Amen. Ngoba manje nazo nje izinto kodwa yenza lethi. Amen. Ngithanda noma bencane lapha bathandelayo. Bangama uyesu bangcwele. Asiphakamise bakaziphakame. Uqalele phakathi kwenze imfazi ngokunceda phakathi. Ngoba la moya noma uphakamisa yenza masibake. Funeka siphakamela ngaka phakame yena. Ungamncedisi. Ngoba ngeke uzakuncedisa kuye wena papa uye phansi. Ezazothetha apha kuwe. Bangama uyesu bathandelayo. Saze sonke amandla sivale inkonzo baba othi ongcwele sebonke. Kubona nje ngegama lika Jesu. Kuba nje ngona ngaphilisi. Baqumise la umoya ongcwele. Kwaphilisa ngegama lika Jesu. 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 Mohau bangwana Jesu Kristu ko ba lo matsiso ha ile go na fitela ko ya mo bana ka le mata bitso le mo bana Jesu. Amen. Gama lam ndinguDalithemba ifane ndingulengisi isiduko nonguvulane ndihlala eMangcwabeni bendisilapha namhlanje ecaweni ndinomntwana wam ongekho right ndicela uNkulunkulu amphilise bekumnandi namhlanje enkonzweni kakhulu umfundisi umthandaze ngokwanele inkosi. Igama lam ndingu-Ivile Lengisi ndisuka e-Eastern Cape apha eGauteng ndihlala eThokoza. Ndize kufika ukuthi kuyasetyenzwa kule cawa ndaza kuyo ke ngondizofuna uncedo. uThixo unonceba ndiye ndathandazela ndava hayi ikhona into ehlukileyo nangona ndinamathemba ukuthi ndizokwazi uhamba. Enkosi. I greet you in the name of Jesus Christ. Ngiyanibulisa ngegama lenkosi uYesu Kristu. Ngegama ngumusa wakaHahledi ngiqhamuka khona le Eastern Cape emadadeni ekhaya labazali kodwa ngokuhlala ngihlala khona la eThepiso. Bazalwane namhlanje it was a great church. Bekumnandi kakhulu abantu bephiliswa kakhulu ilizwi esilifumane ngalo Marko 16 verse 15 evukile wathi kubo hambani niye kulo lonke ihlabathi nizishumayele izindaba ezilungileyo. Nawe mbukeli wami uJesu uyakufuna ukuthi uze la uzokhululeka. Angikhathaliseki nokuthi isimo sinjani na okuso kodwa namhlanje uJesu onamandla uyakhona ukukuphilisa mntana wasekhaya. Namhlanje we had a wonderful church. Abantu baphilisiwe nami nje ngafika la ngingumusa njengoba ngibona ngafika la ngibulalekile kakhulu izifo nezono kodwa uNkulunkulu wazibonakalisa. Amen. Amen. Bazalwane yanibulisa nonke igama elihle lomfowethu uYesu Kristu. Igama lami ndungululama kwakwaMoyiko. Ndilapha kwikhaya labangcwele. Nami ndiyamthanda uNkulunkulu. Ngibonile ukuthi khona umahluko mawuze apha ekhaya labangcwele nabantu abangekaboni amandla kaNkulunkulu. Ngicela abantu beze apha ekhaya labangcwele kuyaphilwa apha uyawubona umahluko